Dobar dan ljudi! Dobar dan! Pa zašto smo se mi danas tu okupili? Zato jer smo prošli u drugi krug. A prošli smo u drugi krug, pa hoćemo to znači i proslaviti. Da! Pa nam je Lukina mama, evo Luke, ispekla tortu prekrasnu, na kojoj je ptičica, što piše? Još nešto, drugi B, tako je. A teta Milena, Lorenina mama, nam je poslala sokove. Pa ćemo mi prvo nazdraviti. Stavite samo u usta, nemojte još početi piti i nemojte još niti staviti zapravo u usta, nego ćemo se nazdraviti, ali nemojte previše lupiti. Inače onako kako radimo sa čašama i velimo u zrak, dignemo i velimo živjeli. Živjeli! Živjeli vi moji dragi pticoljupci! Ajmo popit malo! Dobro, sad ćemo lijepo krenut na rezanje torte, jel može? Da! A kak ćemo tek slavit kad pobjedimo? Ha? Da! Ajde, pa pa!